tobat. Dalan-dalan. Mama Edia Sandra, mantan majikan. Sing akeh gak bilang. Periye ati pegel ngakonane duwe demenan besi jiwa doni jahat sampean nyiksa perasaan suci aku waktu loncatan mampu sepatu aja beda gak? Teh aji ngedek dingin teh aji mampu sepatu anyar ngedek dingin sedih sampean wani bagi cinta tegane sampean nyiksa perasaan remuk hati hancur berantakan. Mbak Ajeka, ayo Mbak Jamila Cruz, mangga dalan-dalan. Mami Nana spesial papi dokter sehingga duit gepokan rajanya Auramu. Ayah Herapa, Mama Egilan, Bos RK, Papa Ali, Ayah Rafa, Bok tuane kembar sayang. Kapan kula bisa nemu bahagia, rasakan ketulusan cinta. Nembe pertama ngenali cinta malah Papelita sayang, Papelita. Sama kan mau sermon. Mungkin karena kula terlalu sayang, berpikir bakal ada penyesalan. Manis madu dibalas racun, gawe keyung-yung kembali dibantu. Penggawa maju, penggawa maju. Duwe demenan besi jiwa doni jahat sampean nyiksa perasaan. Mami Nana papi dokter sayang calon majikan. Ayo penggawa maju, dipet jarak. Maju aja belakang baik. Mami Nana calon majikan. Mimi Panda bos baso, Mimi Panda bos baso, Mimi Panda bos baso, Mimi Panda bos baso, Mimi Panda. Calon majikan Mami Nana di Jakarta orang pada yang menyanyi. Kapan kula bisa nemu bahagia, rasakan ketulusan cinta. Nembe pertama ngenali cinta malah Mami Panda, wong sumurada Mamelita wong sumurada. Mamelita wong sumurada. Buat Mbak Ulfi baju pet aku. Mas Denny iya kelalen wong Cirebon. Mungkin karena kula terlalu sayang, berpikir bakal ada penyesalan. Manis madu dibalas racun, gawe keyung-yung lagi nyesek dada di babayu mata, nyawang sampean wani bagi cinta tegane sampean nyiksa perasaan remuk hati hancur berantakan. Obat dalan-dalan Mami Nana papi dokter yang punya awur-awur banyak calon majikan.
tahun maning Mama Minana.